CEO Regional Football Association sitawutsandza nje kubonga baka Mandla Mahewu. Mandla Mahewu sobe nathi ke iminyaka lendlulile kule 15 solo anathi la ka Ho Regional Football Association. Sebanenge badlali laseba promotekile labasebanyukele ezingeni lelisetulu lasebadlala malik labasetulu nalabadlala naku sihlangu semnikati kuwo onke leminyaka lengaka nje bekungibo beba sponsorisha le league yaseMbabane ema juniors phindze naka first division noma ke kuma senior clubs la khona la Mbabane. Sithi nje asibonge kakhulu kulolu sito lolungaka labasinikete lona. Sicela ke nemaswati ukuthi ayisupportele ngapane lena itinde khona la eSwatini lapha kuMatsapa. Seyinesikhathi lesidze nje sicela ukuthi sho noma nawo unemcimbi lotsitene Mahewu akhona lana sebanendlela lelula sesishone tingapane letinkulu nje especially tingapane letimbako imcebo waphansi siyabona nje bomaloma lawo majaha laya le ngephansi kwemgodi kuyogubha emalahle sekunesishunjana nje lesinhle iproduct lensha yakhona kaMandla Mahewu uyabaniketa nje tisebenzi takho tihambe tingaze tinatse mandi langaphansi lotawukhanza ukuthi anetinsimbi letimatima lamandi khona. So ngicabanga ukuthi Mahewu ayimpilo aletha i-energy. Ngitawube seke sengidlulele emathimini ethu ngitobonga kakhulu nje ngibongele onke ama-teams lathite kuthatha kudlala kule midlalo leyabe khona lebezidlala nawo kule midlalo. Ngibongele kakhulu ke ama-champions ema-under 17 kube yi-Hurricane kuthi ke ma-under 15 kube yi-Super Sport. Sithi nje sibabongele kakhulu lababetihlabane kulamanango lama-juniors phindze ke sibongele nebantwana ukuthi batiphathe kahle kulama-tournament lawa aze aphumelela phela. Sibonge ke nema-directors lebenta ukuthi ngaso sonke isikhathi iclub yabo iyafinyelela emidlalweni. Sibonge ke nebatali ukuthi bakhulule bantwana ukuthi bete batoti lolonga kule ma-teams onke nje la khona la eMbabane. Siyathemba ukuthi lokuthi lolonga lokhu kuyogcina kulethe imivuzo lemihle kibo. Labanye sibabonile bathola imisebenzi ngayo yona ibhola yekudlala. Labanye ke sibabonile emaveni lamanye lamakhulu kuma-league lamakhulu bakati ibhedlela bakati ikola ngayo yona nje ibhola. So siyacela nje ukuthi batali babasupport bantwana abathengele nemakhokho babathengele nebhola ngulo mntwana nje nafika egroundini ukhanze ukuthi unebhola yakhe unelikhokho lakhe. Lokho ke kwenta ukuthi nalaba labasilolongela abantwana umsebenzi wabo ube ngumathwalo malula ukuthi bakwode ukuthi babadrille abantwana nakungiloyo naloyo anebhola yakhe. Sibonga kakhulu nje kuphindze ngibonge kakhulu inkampani letsite kusisekela kule midlalo iMandla Mahewu. Siyabonga benginene.